Sareteno donc hande ɗo gandi yiɗen mercredi le 26 juillet en hewti ka plateau men ɗo Jama TV donc kono émission ji men ɗi woyi yarude noon hande kadi ɗo gandi ɓeyna haaju na ñande o ñande kono ñande waɗi wosagu men koye fillite hande kadi ko haaju ko ay ka onon e DJ Billy voilà e invité ɓe kadi ɓe andintinɗa ko moko baɓe kono en aroya e mabɓe donc ko ɗo men arta men salmina wono Dalanda depuis rue 17 men innamo bienvenue kan kadi ka émission makko ɗo ka émission makko waltata haray émission waltata on so fuɗɗike tun ɗo gandi sindi weeli ndi waltata donc kono yarata voilà ko ɗo min arta men salmina wono ɓe musidɓe men wonɓe ka boutique ji e wono coiffeur ɓe wono jama yimɓe ɓe andintinɗa kadi no yeyude ka yaasiji ɗo wono yeeyoɓe fruit wonɓe ka marché ji no yeyde légume ji hay goto e mabɓe accaka wono ɓe andintinɗa no yeyande en kadi kembu ɗo gandi si tew juɗama tun ko kembu waɗi ay ka donc ɓen noon kadi no salmina wano kadi walorɓe ka hôpital ji tawi hiɓe waali hiɓe nawni yo Allah imminɓe koɓe waali ton ɓe wawa hutude ka mabɓe ɓayde gandi aduna o welafi wano kadi kala neɗɗo mo andintinɗa e o année ɗo o wawi heɓude bac makko no salmina ko ɗum waɗi si haqqillande yahay e mes deux petites sœurs wono hajja halimatu hajja halimatu ñaani kankadi mo salmina fota wona seeɗa wano mariama dielo ba voilà paykun labakun jiwul labakun jiwum ko andintinɗa kanko kadi ko wallitade DJ Billy moƴƴa ɓen ɗon noon ko heɓuɓe bac e o année ɗo donc min innaɓe yalnalen jig voilà ko ɗo kadi min arta min salmina wano Mariam Kouyaté merci beaucoup ɗum kaka nder groupe WhatsApp waltata Mariam Kouyaté Grand Yoff no salmina fota wona seeɗa Mia kadi no salmina fota kanko e Mariam Camara kankadi o yeggitaka Petit Ba bienvenue à toi aussi wono Hadja Dalanda yeggitaka kadi wono Saviola Senta kadi no nder jaariw a yeggitaka Paykum Fouta Paykum Sare fop no salmina fota wona seeɗa e Komo Sare kañum kadi yeggitaka donc ko noon yarata voilà haray iɗen andi il est 17h33 ka studio mon ɗo Jama TV donc on waway kadi ƴettude téléphone ji mon ɗi noddo men e o numéro mo wonɗon hiide ley ton kono mi wolirani on noon donc ɗo e yaw muutoɗen e yahay ndaaro en ɓe mamiraɓe men ɓe neniraɓe men ɓe andintinɗa ka culture guinéen ɓe golli moƴƴa surtout ɓe andintinɗa ko iwɓe Fouta ko neɗɗo mo andintinɗa kadi hande ko woni ɗo enen fof ɗen duwa darde makko dara ko rewi ɗon enen surtout artiste ɓe rewa ɗon par ce que sa hi wono pati men Hadja Binta Lali so ha joni hiɓe existe ɓe wadde musique ɗen andi carrément ko carrière moƴƴo waɗata ɗum noon donc grand wuri si tawi moƴƴi a jonna elam bulum juurimi jonna ɓe wonɓe jooɗiɓe e darugol émission o fewn ɗo fop mi hokka on o clip ɗo andatanda mi artoya e mon grand wuri mayen voilà chers téléspectateurs ɓe on nani série jaɓatami ɗano série jaɓatami weele gonga ma pati nem pati la weltani on fota waɗa seeɗa donc bientôt kadi en habboto nem pati ɗo e Dakar Sénégal mini on ƴettay téléphone mon o waɗon 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 waɗon kadi 78 si ɗon faala waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct wawo yewdude DJ Billy voilà ko ɗo min arta goɗɗo ari en ƴettemo taw allo salaamaaleykum waaleykum salam hiɗon e jaam sa no maci ɗen non de yeggiti ga taw mi nanali ko inde nden de tawma yeggiti inde anden ka inde émission inde ma nden kay min aynay tun DJ Billy BILLY DJ Billy DJ Billy menen Rahman Ba 24 émission mo andi kadi tokkiti dey na émission o no émission hande kadi o fokkiti grand hande kadi o fokkiti Rahman waltata ka walta sindi weli ndi waltata o ya ɗareni hande komi ɓorni kon e komi fembi kon a yiila moƴƴa hande dey ɗo nice hande ɗon nice no hande mi taw ko be mi memoya kamen to andi aduna ko hiiɗa o ko fuɗɗorde nden ɓaynon ɗa andi en fof koye ñiwdi Fouta ko toon fuɗɗorɗen nden noon kay Rahman ko mboyo mbokkanta wolnamen clip mo falɗa men hokkane ɗo minen hokki fof a wattan men on say mo balde on ko ɓernande fenanila noon ko ɓernde o mbo fenanma Rahman ko mbo fenanma Rahman ila ko mbo fenanma no waɗi fenande lande a waccu mi hokkete mo nan
daw kana mo hombo abbo men suuda inde de abbo men suuda de ne rahman dara wolay no tum mo darde sendo mo darde awa wondo la darde on rahman o ko anje nan rahman o ko anje berne anden fenani lan si andi no nga fena mo toro mo yafuye ka na laabi rahman allez-y, merci beaucoup Rahman, merci beaucoup me weltike fota wana seda, merci beaucoup Rahman ko do hakilande yata tajitiro yato e Medina himo wiye Ramatoulaye Diallo Medina vano ma grande sœur Adachou, merci beaucoup à toi, merci beaucoup prési Mamadou Sokilia no salmina fota wana seda ide ngandi ben non kan no prépare ni tournoi kono be hewtay ka émission waltata do wano J Mali goto gayna kanka do yegitaka voilà ko pay kuntimbi kadi no salmina fota wana seda avec ma tante Mariam, merci beaucoup tante Mariam do weltana fota wana seda et ma petite sœur tellement adorée imo wiye Khalimatu ñani jetta ngon non grand wuri allo oui do de bul présenter o xamena la jërëjëf man xamoon naa ni dama rusloo ni nga seetalee sama xol buñ demee buntu aljanna ñaan ma aljanna bi rek ma jox la ko da ngay dugg billa se yeyi lahara goɗɗo landike ma ɗon laissé passer nodda anato yeyi ka aljanna anato yeyi mi anaka mu yaa ngi si jàmm alhamdulillah mi yaa noo ma gisee tey noo ma gisee émission bi moom nekkuma di seetaan émission bi daa may def nii damaa woote. da nga woote rek mais ngir yàlla seetaan ma jàppale ma rek seetaan ma. non dinaa la seetaan yow loolu jarul wax sax. demal seetaan ma nga gis lu garaaw tey dama sañse de. Maodo loolu xam naa ko même wotu def tere. Olie emballa no gayna. Andi no ko jiye viva. Ko ɗum woni ɗo hande Allah no wuuri oya. Mais sinon naka mu sawani yaa ngi am jàmm maa ngi si jàmm alhamdulillah yow nag mi yaa won nango clip hombo falɗa fi Allah mi hokkane fiskila mo sakkiti yaltindem fiskila mi andi ko giggol mangol mi anda honno on tigi gonga ma anani grand wuri ka awade mari ɗo sayfon goto e fiskila mo sakkiti yaltinde on gigol merci beaucoup Mia oui kan ngay may clip bi man ko may premièrement so meilleur ami Linz Babs e hombo kadi wa groupe ami groupe Yalta Fola donc andi no langa bion ko plateau do inshallah jeri e hombo kadi man daal de ndaaru de émission bi fop mais mi yaa kontaan naa ci yow jërëjëf yalla yobbe berde ma ndeng an kadi ka neɗɗo manitinɗaɗa duñude lan ko yarɗa oɗa duñude lan nomi huɓɓira mi huɓɓi ñande mi huɓɓi mi bakete oya allez-y merci beaucoup Mia ça me va droit au cœur mi weltike fota wana seeɗa ok allez-y merci beaucoup donc kono mi woɗirani on noon ko ni yarata à chaque fois ka émission mo waltata ɗo tous les mercredis min on tuño ƴettay téléphone mo waɗon 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct wawo yewdude e DJ Billy nanen harlanka ma petite sœur Khalimatu no salmina fota wana seeɗa merci beaucoup Maymouna Maymouna no salmina fota Moussa Balo fatewmo la benn yoon merci beaucoup Fatmata kadi yeggitaka merci beaucoup aussi à Babs VIP mes deux emails Eva et Adams kamɓe kadi ɓe yeggitaka hay seeɗa merci beaucoup Hassala Boy Hassala Star Petit Boy avec ma belle vie imo wiye Hassanatu Hassola Star allez-y en ƴettemo kadi allo kono way hiɗon e jam yandon nanato mbogoramɗo nene ko nenan jiwo Diallo ni ga kamɓe tigi andi way goɗɗo faydata nene mum hiɗon e jam nene ɗo wela lan nene jara ɗo walano lan hiɗo e jam miɗo e jam nene kono honno way golle de labama kono hirɗon émission on nene machallah nene yalla nagari yeso kono ɗum ɓeyditan toon men par ce que ɗo gandi ko men payi koye men fuɗɗoto tum woni meɗen feggo tum eɗen torima du'a
awa duwa on non surtout ka duwa nawa nene na nene mi fala fi Allah accolla mimmi to subano on clip mi hokka on parce que la ngandi mi wawata yaade ɓaawo nenan awa se Allah jaɓe oyi ko ɗum waɗi silan faala yon accu mimmi hokkana on clip fotuɗo mi acci tan hokkata clip mo faalaɗa o arani wanammi la ngandi noon nenan hokkay baaɓe ngan clip on e hombo kadi nene ma Safi e nenan Safiatou Camara Aïcha e Koto Lamine DJ Bella Wuri Jama et grand Wuri Guido Jama notre directeur voilà ara ko janno ka gogo ambe allez-y maman merci beaucoup mi welti que fota wona sila mi weltani allez-y allez-y ɓeɗo no wiye nenan Djiwo Diallo voilà kañum e séré Djiwo Diallo fo no salmina e séré belle dame surtout l'équipe de alliance de la sous-région ɓe fof ɓe salmina ɓayɗo gandi voilà ko moko baɓe ɓe andintinɗa hiɓe wallitade en enen ɗo fof fi culture o yo avance donc mi haalani on waɗay 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 merci beaucoup Mariama Dielo Ba depuis rue 19 angle 10 merci beaucoup aussi à DJ Adra, petit DJ Adra, merci beaucoup. La fois passée au nom de nous, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi à Abdourahmane Diallo, Abdoulaye Diallo Kadi Yegitaka. Voilà, merci beaucoup à Elage Mamadou depuis Fas Kankadi Oyegitaka. Merci beaucoup Saliou, merci beaucoup Saliou Ankada Salmina Fota wana seda. Ben no foko no duno be la fois passée ka émission do donc mi halani on jetta téléphone mo wadon 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 merci beaucoup donc grand Wuri habbo mi jetta o do si adana lan say fono allo merci beaucoup duytu télé on allo Jije honno way wonde no butti hido nge jam wasala commandant inde den konto Mamadou Ba depuis Rebeuss be Rebeuss ben no salmina Mamadou Ba hida e jam jantu golle den ya seeda alhamdulillah no yaade Mamadou Ba ko no hirda la hande min e fem bongol e cionci no dala ba awa mi go depuis mi taga c'est la première fois gorko ni lalla ba ko rewbe to nginay no lalla ba Mamadou Ba no ko mi tumbur mala be defendo awa lankari nan bayan kadi no mi won manani de ni ngari kinna bon Mamadou Ba wa no be Rebeuss be jam alhamdulillah non Mamadou Ba wa ko no hirda émission waltata on no yaada no rewi lawol no yaada no yahorade ke billahi yahoto non ene ko ma honto na ko ma honto e kamen sita de timbitundi be timbi benno welala ngoya billahi surtout rewi mais Mamadou Ba wa la ngandi anko King Salaman lando to daga na anko King Salaman lando to daga la ngandi dum ko ma timbi what addu don dal yo mi addu dal hombo dal ok ala problème waray inshallah ok Mamadou Ba wa merci beaucoup anani mi welti ke fota wana seda ok allez-y donc ko do yaheten daro en sayfon balde arten ka plateau bay non don andi enen do fo de ngandi sa yi DJ Billy Fembike ko goto wadi sa yo wattike ko goto wadi donc de ngandi kadi en jettoyno interview ton e Medina surtout rue 11 angle 8 si buri do seda en aro e makko waye yaade taw ka clip sayfon voilà grand Wuri si c'est bon jonnamo en fenani lan fima signé sayfon balde pay kon ko ngandintinda kadi himo wadde piiji buy surtout avancingol culture guinéen souvent minni on émission ko doni haaju mum kono gerdeten ha culture guinéen on avancé et comportement ji men ni surtout e ressortissant be yaltube la Guinée be yeey partout travers du monde haray kono wadeten pour en jetta goddo taw ko ligne allo oui ça laal ma ci kii bi. dégg nga. léegi laal. wàññil télé bi. wàññi télé bi. allo. allo Bilibiru. kombo. allo oui. kooku kumu. allo. Mariama Dalanda to welde. Mariama Dalanda on no wayi da e jam. ay be ja gono le. Ça va alhamdulillah no butti no buubi.
no ande ɗo pari ɗo ñittoto walnode hakkunde ñalla paragongol acci ɗumen e mum andi menen kono men mari ko ɗum waɗi ko be men paro allo machallah merci beaucoup Mariama Dalanda allo ɗum wiyete télé on fi Allah mi jeeji on fi en famude oui min ni d'accord min ñifi télé o voilà min ni eyyi ko clip on mo falɗo yomi hokkan on tasariɗo Mariama arɗo omo falɗa ban clip no ɓe waxal to ɓe ceero danseur allo oui mane ceero danseur waaw amul benn problème di ngeen ko jot kan ak kan ngeen koy may bon suñu waa kër waa Baldekounda yaa ma gën a xam mais xam nga la laa bëggoon ne defal ñu mooy comme ça saa yooy def émission waaw nga wax sa gars yi waaw ñu def ay vidéo waaw yu ndaw après ñu envoyé la ko yow nga tegal ñu ko ñu gis suñu bopp surtout amul benn problème beneen émission bi ñëw dañ koy def inshallah dégg naka waa Rue 17 waa Rue 17 naka ñu ba ko ñu Rue 17 de Wakam cité avion ok dafa am benn Dalanda bi ma la jaawale kon déedéet ñun ñoo door a woote parce que sa émission bi dañ daf ñoo neex moo tax jërëjëf yéen a ma gën a neex billahi wallahi yéen a ma gën a neex foo leen mooy wooye ngeen ne Wakam allez-y donc merci beaucoup merci beaucoup are ko ni yarata ka émission mondo donc xale yi jigéen ñi tamit wax nañ lu am solo man lii dama bëgg nit koo xamante ne da ngay joxe sa opinion ci émission bi mooy lan lépp loo xamante ne moo mun a avancer loo émission bi incha allah jox ñu ko kon conseil donc ñaan nañu Thier Dansal mais balaa ñoo jëli Thier Dansal dañuy dem jëli Fiskila d'abord da ngeen di mi harino tori en clip Fiskila Hitman donc voilà grand wuri si tay moƴƴi a jonna en tum clip Fiskila on arten ko plateau joni Hitman signé Fiskila voilà donc andi kankadi mo wadde golle labade ko do bernde ande yaari ka hajja Ramatoulaye depuis ñaari Italie merci beaucoup hajja Ramatoulaye mi weltori photo wana seeda haray meden tawi on ko jodi don kadi men salmina on inde mon e yettore mon mais nginna on onon kadi bienvenue ka émission mo waddata ƴetten goɗɗo taw allo yehi allez-y merci beaucoup donc o arti ka allo oui Jebili on no wayi ɗon e jaam comment va ça va alhamdulillah no welde seeɗa ko noni welde ça va alhamdulillah iɗon e jaam ɗum kon toon ɗon men noddude depuis Médina inde nden e yettore nden mine waɗa ñamande mi nanani en waɗa ñamande mi ñawlike awa yettore nden noon Diallo merci beaucoup Diallo depuis Médina Diallo waaw kon no hirɗa émission no foti no labba émission waltata on no foti no labba ko ɗum wolɗa no foti no labba tan manki hay mais wullama kere non en ɓeyda émission ji ɗin inchallah hara wata wonde une fois ka nder semaine ko haray waɗay 2 fois inchallah nan voilà sina ɗum ɓeyde tan jiɗin seeɗa hano juuti no en ɓeyday tanji ɗin kadi ɗum fof ɓeydete koko falɗo o Jama TV ko ɗum wonani ɗo kala citoyen jo guinéen jo basiɗo ɗo e Sénégal ko falɗa kon ko ɗum Jama TV waɗantama noddu tuguinɗa ko ɗum ɗo falɗa inchallah ko foti ko weli ɗum noon no duwa juutude moƴƴa no duwa juutude ko gonga ma no duwa juutude voilà sina ɗum hay ko kikiɗe woni kay no andi fewn ɗo buyno ka golle voilà ko gonga no en aroya e kikiɗeje ɗe gandi kadi ko fiyon ɗum émission waɗana o e ɗo par ce que ɗe gandi woɓɓe arayno ko golle kono kadi woɓɓe arano ko golle no mari téléji jooɗo to daara kadi quoi ay ka voilà yino mbaɗa yiɗani yette baɓe ala téléji ko ɗum wonto no accu ɗaɓɓutugol yette baɓɓen tawaɗu ɗum tawaɗu ha yette bajo nata ɗo e kalasugol mata jaɓu ɗum non andi yette baɓe woylol kere no to lan min ni haala nin ko clip on mbo falɗa musique tawno ɗo
kala ko tawɗa no welama no welami inchallahu rabbi a heɓay ko faalla ko ndana so won ɗaɗu ko hokkanami hato depuis Medina inchallahu rabbi andi kaduna ɗo wo sa gonga hay bammasi ko bumɓe ɓe yiye tum ɓiɗɗo ma ɓe anditamo ɓiɗɗo maɓɓe ɓe anditamo donc gonga awa gasi koto ma kadi siko bunɗo o nanay tun hawa ma kan o andite Alaji Abdourahmane ay ka inchallah rabbi mi daaray son welowoma mi hokka mo haso nan mosima semmilla allez-y ala probléme mi minnima a suuɗota ko lange nde sare allez-y merci beaucoup Abdourahmane mi weltike photo wana seeɗa voilà haray nanen lanka Hajja Ramatullahi depuis ñaari tali hajjaɓe ɓe andintinɗa kadi ɓe wallitade lam moƴƴa ha fewndo ara ɓe jooɗi fewti écran mabɓe on e darugol suka mabɓe on donc ko ni yarata ka émission mom minni on tun o ƴetta téléphone mum o waɗon 78 waɗon 116 82 waɗon 38 allo 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 oui ça va ça va alhamdulillah welde no welde seeɗa no ɓutti no ɓuuɓi alhamdulillah mo se Elhadji Mamadou Elhadji Mamadou ko annoduno men ko feƴƴuno ka oui voilà Elhadji Mamadou depuis honto ko Rebeuss voilà Rebeuss e Elhadji Mamadou depuis Rebeuss oui sino konno way hiɗa e jaam alhamdulillah na malla numéro ko affaire ma o quoi ta hawju hande ayi ko affaire on andi mi promettuno min ko affaire jo ngaray ɗo en direct yiyommo o jonnana on hoore makko numéro makko on inchallah ndaaru tum si min iwi e maɗo joni si goɗɗo gonnoɗitali koye makko mi woni arde nan ok probléme ala hande ko kanko woni invité du jour on probléme wemula haray jooɗe ndaron Elhadji Mouhamed ok Rebeuss ɓen kadi no salmina nan ok ɗigo ko num faalla mi hokkane ɗon ɗomi tu halas ko torato ok ande ko alas ko gonga ma ɗo gonga en tout cas merci beaucoup ça me va droit au cœur ko natanɗa oya émission ko feƴƴi ɗo koye ko natuɗa joni ko hollay tun info koye gotum ɗa joguiti moƴƴa wona seeɗa mi weltanike ma fota allez-y merci beaucoup Elhadji Mamadou donc yahay rue 11 angle 8 ka Alaji Alpha grand coiffeur jo mo andintinɗa Medina fop mi haalani on so hi lan jooɗi lan dari ɗo hiya ngari anki gandu kanko rewi ka hoore mi haalani o Medina kala yaltuɗo tawi hoore nden no fewi eti forum ɓoylaki himo yaade himo mantade jiwoy koye no jokki mo andu ko on fembimo donc may rue 11 angle 8 joni ka ƴetta mo taw allo oui allo oui nannande on jarama honno way mala tom jam tun alhamdulillah émission mene siɗimo moƴƴano moɗi awa mi weltanike on fota hiɗon honto kono wati to yiɗo yette baɓɓen de ko yanati wuro baɓen de ta ɗaɓɓita nana mi nani ɗon haala yette baɓɓen an kadi wola fi yette jalloɓe ɓen kanko wowli fi yette yette jalloɓe ka min tawa to joni tan andi min onon entre mo onon yette jalloɓe e yette baɓɓe mi wata nadde mbay ko bari mi yetta ami hakkani siɗimo moƴƴano mi waɗi non wallahi la weltani on photo wona seeɗa konto inchallah mais wakkiloto inchallah non hay ko sayfel sala ɗum waɗirande ɗum sayfon balde ok ala probléme ɗon noddamen on jarama donc merci beaucoup ɓaya jaɓali wolde konto wonɗa men noɗude merci beaucoup donc minni on e yahe woni rue 11 angle 8 grand wuri jonnan aray assalamu aleykum milan hiwroɗo ɗen monsieur le créateur ɓe wa waltata an huroɓe lando siɓe jaam langinaɓe ko saɗi mabɓe ko tooli a Jama TV donc golle ɗen meɗen e muɗum secret ji ɗin no toon no ɗuuɗi première fois avant tout d'abord secret on donc ko heɓgol patient et donc e maîtrise gol golle ko duwaɗa wadde ko woy e needi suka ɗin noon piiji donc par ce que ande komi woni Alpha rue 11 boo xoolee man
fii laa jàngee métier donc fii laa takkee soxna fii laa njëkkee gis doom Medina man mooy sama lépp donc man Medina man mun naa la ne man aw ma seen fay mënu ma leen fay parce que mama asalaamaaleykum salaamaaleykum 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Allez-y, Harry, on y Medina, hein, on y Paile Medina, on y Jedo Medina, on y Joma Medina, parce que c'est aïe, on t'y voit mobilise de Pehim Bedofo, Andy, encontrer hore par hore, bébé yoton no kuda dofo, kakamako be femboto, Harry, himowie Alaji Alpha, Mali, donc men arameng namo, assalamu alaikum Alaji Alpha, hidong jam. Wa alaikum assalam, himeng jam. Sikko hewti jam. Men hewti jam. He Alaji Alpha kono hir don tele on sona alhamdulillah tele on sona no yahiya no rewi lawol voilà donc Alaji Alpha andi nanen natuno e secret golle den nanen ka interview mais hande kadi en jettata interview on e wolay modo direct parce que jama on ko dum do soholi woni honno si men yeyi ha men jetti ma interview si men jetti ma interview ka gollata don hande kadi ko men buri soholde ko men burata soholde kon fop woni ko honno wawda gerdude an ha o jama do fo wona himbe ma be himbe do fo wona himbe be anditinda ka placement be arata fembagol ko du wadi secret ji dindane harla landade di ka interview men aray joni en direct en exclusivité ka jodi da do ka plateau Jama TV mais landoma ko honno woni secret fembugol parce que min depuis oya émission Jama fo no nodde la no ndelan carrément ko hombo fembuma haray onon kadi hino do ko teddungale mon ko do woni fembudo lan en accidemo e cheikh téléspectateur be ngo hiwrobe o halana be kadi ko honno woni secret golle den allez-y Alaji Alpha. Avant tout d'abord lang hiwrade wonbe ndarde ben lang hiwrade wa plateau on fo lando stay fo no e jam donc secret golle den comme nous correct c'est que on doudi avant tout d'abord il faut avoir la patience neddo heba patience d'abord surtout donc kadi golle den si a wadayde il faut que maîtriser kadi hunde nen haray hawjali sa maîtriser hunde nen donc kadi il faut que hewawa hebde communication mojo surtout oui so kadi non piji OK donc ko dum non woni secret golle den parce que gonga kadi communication ko pium kun andintina ko pium waw kun attirude ko pium waw kun dégager ko non attirugol dégagugol goddo no way arde kama innama ko sadima ko toli jonnamo o yara o jodo o yiya no akiirɗamo non foti o jodo hande kadi haray do woni liye makko hay stay ko puydo na o gollo yo hande kadi ko don o arata o nyalla o jodo si ere fembagol yoni kadi ko don o femboto donc Alpha men himbe do fop hande kala Medina kala ko natuda e der Medina par exemple milan andi wono julde tabaski julde suma e hewtay hay men en simi yeyi men hebay problème fembagol hande te kadi ko buri la ngaldinde ma kon fop ko dum do woni wana Medina tun hiden e der Medina me hande kadi ayye goddo no iwa Thiaroye Pikine Colobane Bentali Ñaari Tali ara haka placement fi fembagol ene Alpha ko honno wawduda e be himbe an ko kana ko karamo ko wonda nabude be no affaire wana karamo ko andi hunde den avant tout d'abord mi boyi e golle den donc ko Medina woni base ango Medina mi boyi ton jama on fono andilan andi do si a gollani do goddo gollal labangal on non so yehi mo way adanoyde makadi goddo et puis an e hoore ma neddo on il faut que kadi wawa maîtrise de jama on andi araybe kama ben haraybe fotata donc ko an mandanda hoore ma ko wona do tawede on ko wawata sendidirde jama on wodi wobbe sibe ari haraybe heñi wobbe hara kadi heñaki wobbe kadi hara ko mettube fi sugadi non piiji fop wawa andude dum maîtriser dum non kadi no bokki e golle den mais hande Alaji Alpha ko fewndi den do e moment no wonirda do ni en nani ka der interview dayna ko do attida hiide biddo woni Medina donc Alpha
hande golle de wonɗa wadde ɗen ko ɗen permettuma ya waw jogade ko heɓuɗa ɗo fop ko kañum wawma gérande famille ma on fof ko ɗum wonma gérande place ji ɗi joguiɗa ɗin ko e hoore ko wonɗa gollude ɗon kon kanu woodi golle goɗe waɗata harana fembugol tum. donc fewndo ɗo ko fembugol ngol tumi woni wadde sa yi noon fembugol ngol ko ɗum ɗon jonnila mi wawa jogitade ɓeygure andem mi wawa ɓe wadde ka andanɗa hoorema kadi haraka losindeɓe ka andanɗa hoorema hara kala arɗo haray no welti hara kadi sa yiɓe ha tawa alhamdulillah donc avant tout kadi ko respectugol golle maɗen et puis sa respecti golle maɗen jama on e hoore muɗum ɓe andana e hoore mabɓe oɗo ko neɗɗo respectuɗo golle muɗum par ce que golle ɗen no landi kadi temps ɗuɗo andi wano par exemple minen fembayɓe men sa daari ko jour ji ɗi yimɓe ɓen ɓurata wadde événement ji ɗi minen ko ɗin juuji ɗo min ɓurata gollude sa daari min fayda wano vie famille à 100% mi ala ɗum par ce que il faut waɗa sacrifier golle ɗen kadi surtout siga ɗin noon piiji way mais à travers communication ji ɗi watta ɗin woni an e client ɓen hande wono placement mo joguiɗa rue 11 bien vrai que na on ɗon ɗum par ce que min andi fi mum mais hande à travers par exemple an client ɓe maɓe no wonɗa ɓe recevirde noon et par exemple employé ɓe joguiɗa ka nder atelier ɓe est ce que hande yehino ha tawi an mental mo joguiɗa on ko on mental ɓe gollanay ɓe ma ɗon kadi mari donc ayi ko ɗon noon woni muradu ndum suga on parti ɗon manam si a ari a tawilan kam mi woni ɗon ko min hollatama ka rewaten ha yahen yeeso manam ɓe mi jogui ka atelier ɓen min komi innataɓe si tawi malla ɓe falama heɓude komi heeɓi kon par ce que sa nani ɓeyna alpha coiffeur jori 11 angal 8 donc suga ɗin noon piiji wona ko weeli heɓude ko patient jano okkata ɗum ɗon e needi e respect e manam e fondidirgol jama on par ce que donc e haala meɗen kan c'est une occasion min komi pullo est ce que a faami mais gila mi ari Médina la wawma wiide ko Médina mi jandi kono arayɓe ka atelier ɓen déjà sa daari sah avant tout d'abord min si woni ha si mi andi ɓeɗo ko olof tum ɓe wowlata par exemple mais haysi musidɓe men fulɓe no toon on waɗay obligé wowlen olof on pour foppo yo wawa famude ko wonɗen haalde kon par ce que min nayi salon on wona salon pullo wona salon neɗɗo leydi ko salon partout manam façon kala e neɗɗo ara communauté ji ɗin voilà communauté ji ɗin woni yimɓe ɓen ɗo wonɓe kadi woyɓe nokkugo étranger ɓe goo si woni kadi hara no woodi kadi fulɓe olofuɓe arayɓe tawa hara étranger ɓe goo kadi hara ko français tum ɓe wolta ɓen noon kadi on hay malgré haray français on laaɓa moƴƴi min débouré kadi ko français pour neɗɗo yo andu ko honɗumen woni yewde par ce que no andi enen no woodi woɓɓen siɗa haalde haala ka ɓe nanta ɓe sikka haray ko hoore makko wonda voilà joni noon ɓe wonɓe ka an wonɓe gollude am ɓen min minaɓe siɓe falama heɓde suga ɗiɗo piiji il faut que ɓe ƴetta exemple on e téléma e min paran on exemple ɗo surtout c'est très important wulugol langue mo andintinɗa si a heeɓi hoɓɓe fop waway sendude haala kam par ce que ɗe gandi enen fof déjà eɗen gandi yaltugol weela yaltugol surtout yalta ara par exemple ha Sénégal maɗum yaha e leydi goo wonen ressortissant wonɗo gollude ka leydi ɗon hande enen fof ɗe gandi c'est pas facile mais Alpha à travers par exemple no wonirɗen e Dakar ɗo ni surtout eɗi question ji ɗi critique ji wonnoɗi yaltude la fois passé au lieu que yimɓe ɓen no woola haalaji ɗi andintinɗa ko laaɓuɗi mais aɓe wolante haala ka andintinɗa a wawata famude o 100% konto duwaɗa wadde placement o hono woni ɗum woni hande ɗen Sénégal ɗo e hoore ko wonɗen Sénégal ɗo kon en nani yimɓe buy no woola no critique ayna hande kadi guinéenɓe no duwa hotude a faami ma ɗum mo ala kaydi no duwa hotude mais quant à toi ɗa mari place jano wonɗo nder Médina milieu kadi ko andintinɗa hande ko olofuɓe tun woni hakkude mon a faami donc honno wawnoɗa gérirde ɗin critique ji ɗi ɓe wonno lancude guinéen ɓen donc andi on parti ɗon par ce que andi sa par exemple wano min ko min e maɓɓe janɗiɗi ɗo e la majorité partie la wawma wiide ɓen haalayɓe ɗum ɓen noon peut être heewa ko ɓe fréquentatalan mais manam si no wowlede ɗin noon piiji an e hoorema kadi par ce que sa calcule a daari tawi wona kam ma wonɗa a méfio to waɗugol débat ji suga ɗin piiji par ce que yimɓe leydi ɓen iɗen andi en innayi vraiment en haalay mais vraiment ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɓerɗe moƴƴuɓe ko yimɓe weluɓe wondude par ce que wano min hande kami woni ɗon si tawi malla woɓɓe goo immoyke nokku goo ari inni memaylan noon ko kamɓe wa koñi on immoto daro ko honɗum noon waɗi ɗum komi ari komin e maɓɓe ukkodiri woni hunde wotere haysi sa daari hay soƴƴari si a dama ɗon ko minen fof bokkata ça fait dire que sa ari a watta hoorema kadi koɗo à 100% il faut que ukkodira e maɓɓe mais
e telemma e ka musibe meden kadi comportement jidin donc kadi la wawma wiide certain piiji go ko gonga certain piiji go kadi non wawata andi no wodi yewtereji go wobbe be wowliray pour no monoroda goddi non kadi sa analyse tay ko neddo mardo hakkila taw kadi ko gonga ko hondum no wayaten wadde manam ko hondum kadi wayaten wowlande musibe membe e depuis ka comportement ji e be doit hebude comportement modjo manam be anda ka be wata wonde be anda ko be watta be anda kadi liyeji ka be yahata be anda kadi liyeji ka be hodata parce que andi pulo futa boy halde wo ko tew watta hore mum hako no wodi ka wonata si tawi ma la respecti hore ma hay goto wata ma yawade et puis kadi bandirabe membe e nennirabe membe wabe kadi wajade e fi bibbe membe be wawbe andi alpha nata jugol ma mais par exemple sa ndari enen guinéen be wombe do be majeure partie hande wanoni mi jetta exemple wano ko boîte de nuit wano himbe yalta be ha concert ji ben hande ayahay hara boîte de nuit on ko woni don ko e étage woni hore boîte de nuit on woni ley afabi dow ton hara ko étage hiya goddo musiddo men goto no jogi motoru ara ha don ko don o andi ndu ronfule ko don andi ndu beyde fiyo jama fo andu mo jogi ndu jonno à travers de tout ça ko tuma o ronfule ndi o si be dow ton mo be immo e kasugol donc c'est pour vous dire que tout seulement que si tawi ko alaji alpha woni wolde do kon do tum si tawi hiden e der leydi hiden andi carrément leydi ko wonden do koy ressortissant minali à 100% considérer hore men comme ressortissant parce que wombe do ben considéra en comme ressortissant fionu parce que tayno koy ressortissant e watano hebede do heben do kaydi facilement no be hebirtan ni non kono si on tigi hebama do tum hebay kaydi sifa ndi certain job madum certain jay ndi jogi ndi ko sifandi hebata donc ko innugol don enen do fo beeden comportement ji di wonde wadde din donc grand alpha joni yahay ndaro en taw Thier Dansal anda tendance tawi grand wuri Thier Dansal no badima don e yahay okkanen Ramatoulaye depuis Grand Yoff esiko wakam o Thier Dansal do arto en sur plateau. Si c'est bon. Voilà Sanzai Record signé Thier Dansal merci beaucoup ko do mi arata mi salmina wono nenan umwawa depuis rue 19 angle 10 nene amulunga pay kun demo ko nyakkay maro merci beaucoup nenan umwa merci beaucoup Mariama Dieloba merci beaucoup aussi à ma belle-mère ma mère elle s'appelle Tanti Safi depuis rue 19 angle 10 merci beaucoup voilà Allah Hadji Jamalal bari ben non ko babe ngan tigi non voilà merci beaucoup à vous merci beaucoup aussi wano Ismaël Korobine Kaba Dollar le milliardaire merci beaucoup à toi voilà donc alaji alpha en artay tung ka question ji men ha joni voilà e honno warreten ha communauté men gon hande civilisation burta dudude surtout wano mi artay woni e place ji madin surtout di wondi Medina do da mari place honto taw donc pour le moment place ji din ko Medina do taw di woni la marno place ji bus Medina do donc manam kadi programme ji go kadi no wodi do wadi wadede mais Alpha andi en fait du genre comme no wonde wodi deni ide reni Sénégal do a golli do déjà donc pourquoi pas kadi wawen hotude kamen est-ce que hande par exemple da wayi hotude kama wada sifadi projet ji di wada Sénégal do parce que d'une part kadi waway avancer de tun quand même parce que andi sa hi hande wono Sénégal sa ni no laba ko parce que États-Unis no darnede te États-Unis na gouvernement jeedi fo hande non si hatawi awawi gollude Dakar do coiffeur awawi fembude da femba ha hebi ko hebuda do kon fo est-ce que mede wayi habbade Alpha Lagine Conakry coiffeur donc mi welti que ça déjà ko pose dans la question non parce que andi tagado kala ko yuda ko kama d'abord avant surtout parce que andi si tay mala yi ayahi ka goddo donc haray ko dabbugol hunde sa hebi hota kama donc on projet do meden e mudun depuis boyi parce que ça ndari hayla mariton wobe be andanda hore ma mede yewdude fi mudum donc suga dido piji suga dedo golle de andanda hore ma wano ko wiida kon juldere no wawi wobbe be wada une semaine si be ari kam pour yobe fembo ko problème donc suga din non piji mi do faalaaji wadde kadi ka meden e mi do faala kadi groupe aji de andanda hore ma ko wadata dum non okkatalam courage allo Abile waaw nakamu wa ko ni asija santa alhamdulillah ko hombo komi Alphonse Badi mojo Elado Yalta Fola TV ok Alphonse on no ay no marsude
ça va ko cina minute de mamiron ki quoi andi ara téléphone no satiri feonno no wayalta fola ibe jam wayalta fola fo no jang alhamdulillah cina amede weltani ma men duani ma ko no wallahi la weltani on fota wana seeda honno hirdo émission waltata ko piji ke weltare ma ko wala na futte wallude ani non Alphonse waaw lam fala yon joue nan théâtre un seeda on fika waltata do andi si wi ama waltata hara ndi weli ka bolu kadi non dum non bent inshallah wadane lan théâtre un to so kun hanitinda ko fi waltata bolu kadi non dum non avec plaisir kadi andi wa ko feddi de kay émission do mais Alphonse waaw ko hombo hiwrotoɗa ɗon en plus wonna min ko clip hombo falɗa hino ɗo kadi grand coiffeur joom Médina mo wandintina Médina fof kanko ni wolde fi mum sa yi fembol angol tun haare kanko rewi e maggol kon ɗum kadi kankadi wolantamo maɗum honɗum ɓeyditantamo en fait la weltani communauté fulɓe on foppo e communauté sénégalais on haray pasɓe ɓen kadi no salmina ila weltanimo wona seeɗa on grande ɗon par ce que sa hunde nen fof ko il faut go ma quoi est-ce que dafa mo de sa go mi hunde nga wada inde golle makko dem mi nana inde makko en fait mi andamo la weltani mo moƴƴa ko minata mo du courage ko yo ɓurtu wakkila go kala ko yuɗa ko étape étape ñande go waray en fait mais mo innude ga o yaaro fembe bientôt inchallah innimo ɗum no avec plaisir kadi mi yahay tal ok sa ari Médina tun ko ya nodda mi naɓe ha ton ok no problème ɗum ɗo wona ko satti noon inchallah tori clip to wolnami ko mbo kanta clip am kan grand andi ko fimo mi noddirta aray fokkuɗo clip kala mo fala par ce que mi ala ndarde émission ni andi ɗum ɓenɗo lanka bureau quoi ko ɗum waɗi en fait il faut mi nodda ala problème inchallah il faut mi nodda hokkana on grand joɗon son goto ko ha ɓurɗo welde o awa gasi o remercie mo kankadi ok merci beaucoup Alphonse yalta fola aray kankadi mo weltana fota wona seeɗa ko ni yarata ka émission mo waltata tous les mercredis à partir de 17h30 donc ko ni yarata ndra nayon jaɓu retarde Alpha nanen hari hiɗen e projet ji ɗin Guinée surtout ko honno waɗata ha waɗa sifa ɗi projet ji ɗi waɗɗa Sénégal ɗo tongue Guinée ɗum noon ko ballal janal avant tout d' abord enen musidɓe ɓen il faut que yiɗidiranen entre meɗen d' abord par ce que joni si tawima Allah mi immike ɗo mi udditiɗo place nokkugo mi jonni musidɓe men si tawima Allah andi probléme on il faut que musidɓe men ɓen ɓe anda enen ko enen hawti ko enen Allah hawti en ko enen woni hunde wotere donc si tawi e yiɗidiri tun Allah ɓurta e ɓeydude yurmede nden entre meɗen donc si tawima Allah mi udditi place mi jonni e goɗɗo musidɗo meɗen so jogitori comme wasi ko kanko jeeyi affaire o yaara yeeso mais si tawi o jogitori wona kanko jeeyi kadi ay affaire o wata yarde par ce que andi woɓɓe no woodi chaque fois e hiyaɓe no mais ƴetten oɗo taw ka ligne allo ɗuytu télé on wa aleykum salam hiɗon e jaam allo voilà donc ko andingol on tun kala no do e ɗuytu télé on o wawa darde image on tun o wola ka téléphone par ce que ko ɗum ɓurta yawde souvent ɗo wawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton en direct voilà Alpha andi mi falama haalande no woodi ɓe andintinɗa hande ɗa wawi ƴettudeɓe innaɓe carrément au place ɗo mi udditanima mo kono e nder yimɓe ɓen kadi no woodi yimɓe ɓe andintinɗa ɓe hiiɗa continuité en plus no woodi yimɓe ɓe andintinɗa si ɓe golli ɓe heeɓi 10 000 tun neññande ara ɓe riisi joni noon probléme maɓɓe woni depuis à partir de neññande ko ha ɓe ñamaɗi haadi lutta 1000 francs si ɓe ara kadi gollugol fi heɓitugol 10 000 goo mais ɗum ɗon kon ɗum wolanta jeunesse on e on parti ɗon andi ɗum ɗon kala ko yiɗa avant tout d' abord ko préparannede donc parti goo il faut que neɗɗo on ɓe préparanno hakkille makko ɗen o anda manam ko on ɗum woni aduna manam neɗɗo on il faut que anda ko ɗum ɗo duwaɗa wadde manam hara fijundaru ndun ɗum ara ƴettal ɗum ɗo waɗɗa ka hakkille ma andanɗa hoorema hara andita aduna on o yomba ko escalier par escalier par ce que no woodi ɗo mo andanɗa hoorema so tawi o andi tun ɗum ɗo ko ɗum ɗo nafatamo ɗe golle ɗo so jokkiɗe ko ɗen ɗo nawtamo yeeso o fijirta ɗen ɗon golle par ce que no woodi ɗo woɓɓe hara kadi ɓe ala conseillé andi no woodi piiji
so tawi mala neɗɗon sikadi si a waɗi rey manam a mawnintinike hara nodi ɓe anndanɗa hoorema hara hakkille ɗen kadi wawata andude piiji goo joni noon il faut que jaɓa yimɓe ɓe ɓe waɗama conseil par ce que min hoore an milan mari grand ɓe bus si ɓe ari ka place an ɓe conseil lan façon conseil ji ɗi par ce que mi fembi kala bani adama e nder Médina mi fembi donc jarami ɗo haala ɓe mi fembata mais neɗɗo on il faut que anda ko honɗum nafay ma avant tout d'abord il faut que programme ɗa kadi hakkille ma ɗen hoore ma nden ippi kadi janneɗa so tawi mala ɗin ɗon piiji foppu hiɗi e maɗa donc a sendidiray ko wiyete kon soobe e samakala par ce que musidɓe men bus miɗo yiya e parti ji goo ka beddaji ɗo suga ɗin piiji ko wona waɗede donc haray si ɓe haali en piiji goo goɗɗum ɗum kadi haray hay sen seytinade par ce que haray koyne woni wadde hoore men surtout ouais. Surtout, c'est très important ko woni signe de donc Alpha à travers fembol gol wonda wadde gol nane mi nani e nder haala ma dayna kala bani adama a fembimo don plus particulièrement a wawa men sitande mais jetta goddo taw kaliñ allo waaw kono way hidon e jam jantu alhamdulillah kono ni welde no butti no buubi ay ça va très bien ko honto on don men noddude inde yettore Medina depuis Medina. Minanali? Medina. Inde nden ko honno? Ko Boulevin. Boulevin. Ah, digel grand boule. Ah, honno way no butti no buubi. Ay ça va très bien. Mais boule. Waaw. Naka boutique. Ay boutique ni ci. Jërëjëf ni nga sédalé sama xol yalla ma yalla atté yow ñew. Non, ala problème ba ya ko andi ko ma dinde welta ma ko. Minanani. non Boulevin yow suñuy mbir dafa yàgg ko min pour ma weltanade o ya non sérieux billahi wallahi taala wakkilade quoi sama on be do wali quoi non men nanay inshallah mais wakkilo to fota waaw mais Boul waaw kan ngay may clip bi ngay ñaan xam naa ni yow rappeur nga moom anga rappeur joni non mi ko rappeur ak bi alors kala jall ko porque kala no yey pote de Dakar kana mo de quoi kere no mais la ngandi an ko hesbo rap lando toda no mi ko be mi se jani anti ko be la ngandi pla ma préféré on afami ka allez-y merci beaucoup Boulevin ok yo ara grand jo donc à côté quoi de welti mo da ba inshallah nani kankadi merci beaucoup allez-y merci beaucoup Boulevin donc Alpha nane haride wolde e himbe memben à travers golle parce que hande si e yalti en iwi lagine ngari ha Dakar enen do foko golle wonde dabbude sen hebi golle non yiden duade fonkugol golle woni honno ko fija seeda golla seeda allo oui allo oui assalamu alaikum wa alaikum salam honno way hidon e jam janton hidon non damen honto Medina inde yettore menen Ibrahima menen wette Ibrahim Diallo do ngandi Alpha Coiffeur ri 11 angle 8 ah do ngandi Alpha Coiffeur ri 11 angle 8 ah landi don ok da andi fembo odon on tiri wa yanda o do de ok donc men jonete an kadi rendez-vous tuma falda o rewri 11 angle 8 yaha fembo da mais konno way day jam janto minni dan darde émission émission no weli quoi kono hirda men hande no foti billana landi ka na yo kadi non grandjo inshallah mo wiye Alpha Coiffeur mo encourage dem voilà surtout dum non andi berde de la no musique kala ma don wo musique awa joni an kadi jettoda on hesbo rap wonno arde ley don la problème allez-y merci beaucoup Ibrahim merci on jaram allez-y grand wuri si tay hesbo rap pari don nadangen hesbo rap arten e question ji di nebata kadi waynito den ha bani adama ko fi honnum be do no way non merci beaucoup à Ramatoulaye Diallo Medina voilà merci beaucoup à Adasou merci beaucoup aussi Prési Mamadou Sokili merci beaucoup G Mali nanen mi rewno e mom mais mi rewtay tout woni donc de ngandi émission nebata ray ka jami nodinama ka mais toute façon en dogina émission on heure don donc Alpha d'abord haride wolde fi jama mengon voilà honno la façon donc hande no wonirda Sénégal non ha fuddida golle fuddima marsirde din secret ji don hare kala gollo no soholi sifa din secret ji don donc ko hondum editanta wono coiffeur ben on say non aren don yetten odo taw allo
Allô? Allô? Allô, oui. Oui, on way no marsude. Ça va, ma yalla Hidong e jam kon don do men noddude inde mo. Anga de lambani amma yini lamni baani ko walda ka mi da bu ta ko walda. Alaji Abdoulaye. Eni ko hande da ko tura men ko ande ko non ko affaire be ben tigi mi hani. Onon tigi. Ande ko ni ni ka on way day jam. Ay ta wala na jam. Kon non yow nak xamna ni tay sa jour repos la da nga teud di setan wala kon no du way. Lere bagandi ande an ka fembo lande ko repos ma an awali dandarde ka no ande mi ali ma kam ye wora ni dite te ni narte ka gonga ma wallahi gonga ma pullo on way day jam ande ko mi bollangal wondi ben en boddi ko wora le billahi ko ange bollal ji wondi awayi no andi boddi ko wora ka ala ko ala jule mais lay mi jogoto ma don seeda parce que andi ha joni hiden e travers fembugol ngol ankadi ko honno hiirɗa fembol en tant que neɗɗo mo anditinɗa hande ankadi ka coiffeur jo ko honno hiirɗa fembol ngol e ko honno woni yarde ko ɗum e difficulté ji heɓoton no ɗo andi haala kan déjà ka dasino par ce que o goɗɗo ko mardi wo keta baye makko gonga ma wallahi ko gonga awni signalani toon kosi patron on ala to mbano allah waɗi patron woni jooɗila en timo ɗon ala ko mi wola yon kaw makko o woli fof awa kagasi patron on no ɗon ko waɗon awa patron en nani langandi noon an ko musto camara goto mi hokkanta ɓa mi hokkana bollalji oya onno navigateur goto non saw ka musto camara aɗa wawa worde grayo fay so artal mit maare wallahi lazim mi hokkete goɗɗo wallahi ko min huɗanima ɗum ɗo yo noddine a heɗi toto mu Alaji Abdoulaye depuis ri 11 angle 8 kankadi ko coiffeur jo jano men wawa wiide kanko hikki e hoore patron on sa ha neddo mo andintinda kankadi mo wadde golle moƴƴude ton e ri 11 angle 8 mais weltani kema photo wana seeda donc ko ni yarata on jetta e téléphone ji mon di wadon 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 donc alpha secret fi wobbe kadi naati andi yo téléphone ko no way allo allo ɗuyte télé on na ɗum ko hitoji ɗiɗi nanoto allo voilà allez-y merci beaucoup fayin da wawi essayer kadi men innama kadi ko sadima ko toli déjà meɗen andi da joɗiɗa darde parce que men nani to télé donc alpha secret golle ɗen golle fiyo on tigui waw heɓude avancement e golle e coiffugol ngol parce que hande am place mo joguiɗa on o bokka e place ji goo buylan hiya woɓɓe ɓe andintinaɓe ara tum ɓe wallina jullum seera ɓe waɗa darol gal ɗon ɓe ara ɓe femba donc ɓen konno wolantaɓe fi hande yoɓe waw heɓude kamɓe kadi fois moƴƴo e golle maɓɓe ɗen donc andi ɗon programme on avant tout d'abord programme on no landi kadi moyen moyen on kadi andi neɗɗo on si a maîtrise golle maɗen manam wano kumpay ko noddu ko ɗo joni ko apprenti jo donc ko menen maali yembe ɗen on kadi ko menen woni famille kadi hunde wotere mais oɗo min ɓoyiɗi hande suga oɗo la wajade exemple e makko hande wano min patron makko hande si tawi ma Allah o yahay nokkugo mbiɗa wawi yewde uditanamo place nokkugo hara si tawi ma Allah ka wonno ɗon si jama on no andirnomo needi moƴƴiri e comportement moƴƴo so yahi o naɓora yimɓe makko ɓen suga ɗin noon piiji mais andi ɗo joni en ƴetta e oɗo kadi allo allez-y Armeng andi ɗo way andi ɗo ɓe wonɓe tegude wano tabal ka ɗumani andi neɗɗo siɗa gollude sa golli hikka nde hitande ɗo andi ko ɗo haɗɗa e golle maɗen eto ko arata hara a feƴƴitoto on partie ɗon surtout sawa soga ɗin ɗon piiji ɗum woni innovation puis golle ɗen kadi an neɗɗo wonɗo golle on andi o fembugol no landi kadi laaɓugol an e hoorema neɗɗo on il faut que laaɓa par ce que andi so tawi mala neɗɗon so ari o jooɗi ke il faut que ala ugginoɗa e hoore makko donc wano ɓandu ma num fof ara e makko donc ko andanɗa hoore ma fof haray no doit régulede comme ha wona normal ɗum noon fof an neɗɗo on ɗa doit régulde par ce que andi neɗɗo si woni ha hewti duuɓi goo
haray pour yo goɗɗo wawa haalandema ɗin ɗon piiji haray no metti fi mais ko neɗɗo an golle maɗen golle ɗe wonɗa wadde ɗen déjà ka wonɗa janggude métier ɗen ɗon ko ɗon ɓe jannatama ɗum non par ce que formation o si o moƴƴi tun programme o moƴƴa ka yawɗa o a wawa resisude mais si tawi formation o moƴƴal tum marsoyta ko on noon addata ɗum par ce que fayɓe ɓen goɓɓe ɓen haray no heñi ha ɓurti oui ok donc en nani secret ji ɗin no yalta tum donc Alpha langandi en woni e 18h44 neɓata hara émission o waynitama min accitama waynitoɗa taw salmina kadi hara ha yeggital noon ha jaɓɓen salmina kala mo anduɗa ko meɗiɗa o woni kala mo andintinɗa no arde kama fembagol allez-y min accitama e micro on salmina min ara min continue émission on si min gayni donc avant tout d'abord miɗo hiwro ɓe ngoan hajja mariama ɗon noon ɗon kanko e fay ja mariama lan andi ɗon jooɗi ɗon ƴetti barkingal ngal yo e hoore huɗangal ngal ɗon darde nini yara ɓe weltine kanko e fayɓe makko ɓen lan hiwroɓe fof lan hiwro kadi ɓen musidɓe men ɓe mi hoddi ɗon ɗen Ibou en e Zera en ɓen noon fof miɗo hiwroɓe donc lan hiwro kadi Banga Mamadou on noon kadi ko copain Joan par ce que on noon kadi voilà simi iwti toon lan hiwro wa Medina o fof lan hiwro kadi musidɓe an olof ɓen fof lan hiwroɓe par ce que sa laari client noon majorité partie on ko ɓen ɗon ɓuuri ɗuɗude malgré kadi ko mi neɗɗo pullo men fof ko goto donc simi iwi toon kadi miɗo artude Mali Yembere miɗo hiwrade musidɓe an ɓe Mali Yembere ɓe miɗo jarnaɓe ɓe fof miɗo innaɓe ko payku maɓɓe joɗor hedde Medina ɗo ɗen haray ko min ari ɗo hande min e DJ Billy miɗo hiwro kadi ɓe wa dara on dara beeli e karam fof miɗo hiwro ha ka amen gunguruji ka amen fof miɗo hiwro jama on fof miɗo lando so tawi fof no e jaam miɗo hiwro kadi musidɓe an ɓe pita ɓen ɓe fof lan hiwroɓe lan hiwro kadi Hajja Halimatu en suka ɗin noon piiji lan hiwro wari 19 lan hiwro wari 23 lan hiwro kadi Binet ɓe hoɗɓe ri 15 angal 6 kamɓe kanko e miñam makko e Mariama e Basiru en lan hiwroɓe noon fof donc musidɓe men fof lan hiwroɓe dal way donc fi kala wawɗo yaade rue 11 fembo ko numéro hombo o noddata fi hewtoygol rue 11 rue 11 angal 8 la wawi jonde numéro on ko 77 122 79 49 ok 77 122 79 42 donc en nani enen fof 49 donc aray sa yahay rue 11 ko on numéro ɗon noddata ko ɗum innata Jama TV e émission waltata ɗo ya wayno ɗo avant tout Jama TV mi weltanike ɓe vraiment affaire on ko hawano ɗo golle maɓɓe ɗen ko tori ɗen Allah ko yo Allah nawruɗe yeeso an kadi mi weltanike ma miɗen tori Allah yo Allah nawru golle maɗe yeeso haray ko courage ko yo wakkilo e wonɗo waɗirde ni suka ɗiɗo piiji yomba haray Jama men on kadi si tawi mala ɓe darde ɗum ɗo yimɓe ɓe wawa ɓe andanɗa hoore ma no duwa yewde ɓe ɓe yewta ɓe enen kadi changé comportement on anden ko mondo hombo wonɗen enen kadi fewnodiren e Jama meɗen tawi manam e jama fewndiri ɓen haray miɗo weltani wa Jama TV on fof allez-y donc hari ko enen e Alpha rue 11 angle 8 grand coiffeur jo wonɗo to e Medina donc on hiimo o yaltini opinion ji buyɗo donc yahay ndaro e Mousto Camara mayinka monsieur Abdoulaye depuis rue 11 angle 8 si moƴƴi jonna Mousto Camara voilà, Télio Momasi, le technicien ici, voilà, merci beaucoup aussi à toute l'équipe de Jama TV, ay golle de na golle wat facile, donc et remercier mo kadi kankadi, wonno do himo wiye Alpha Coiffeur depuis rue 11 angle 8, donc ko do arten kadi salmine wono Elage Mohamed depuis Rebeuss, ara me yegitali fima kadi, merci beaucoup Saliou kadi no salmina photo wana seda, merci beaucoup à ma belle petite sœur, voilà, il m'a dit Mariama Djeloba depuis rue 19 angle 10, tellement adoré, je t'adore petite sœur. Voilà, qu'on y a une émission mon tous les mercredis à partir de 17h30. Haray non deng andi, monsieur Lai no Torino en nane Mousto Camara, mais tay technicien jong yettani no en o système mi yegitu kanko yegitata donc on yettay téléphone mo ngon tu wadon kadi 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 en yettay goddo taw allo allez-y, merci beaucoup. Aray on donc di wayni tike, merci beaucoup. Donc aray ankadi mede weltanima photo wana seda. Voilà, je me disais que on était ton téléphone du monde wadon 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 naton en direct onon e DJ Billy wawo yewtude. Mi hala ni on kala ko wawdo wontude Dakar Sénégal. En jetta odo allo? Allo? Allo?
allez-y, merci beaucoup merci beaucoup aray koko mi wonno nginde kon tum on jettay téléphone ji mon ning wadon 78 wadon 116 wadon 82 wadon 38 kala golle de marda do e Dakar Sénégal haray on tigi no do fi yaltingol golle de watta den stay ka coiffeur jo noddu men haka placement inna men ko do placement woni men yaltina placement men holla jama on konto honto bajori da men ara men invitama ka plateau do wawe waddude émission hota ndara émission anda carrément publicité ma on dogude donc non yarata merci beaucoup à monsieur Abdourahmane depuis rue 19 angle 8 hein Aladji Boy minanal taw appel mo mais ça se passe comme ça. Merci beaucoup aussi à Kaba Dollar, merci beaucoup Kaba Dollar da weltana photo wana seda. Merci beaucoup aussi à Merwoli kontaan na ci yow trop may ndaro e musto camara joni aroyeng mahi. Voilà, chers téléspectateurs, on nani toi et moi. Voilà, haray onon kadi ko yon famu ko minge mon ka émission Waltata do tous les mercredis à partir de 17h30 goddo kadi no natude. Awa entre ayehi awa haray da weltana photo wana seda ankadi da weltana ka jodorda don. Donc mais weltano kala mo anditinda hari da jodi da fewti écran ma on e darugol émission men Waltata on tigi no weltana photo wana seda. Mi halani on non ko dernier clip mi arta mi okana on wonno be darude be fop et surtout kadi onon tonu be téléphone ji mondi noddi ka émission do. Donc merci beaucoup Mariama Diallo Ba rue 19 angle 10. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Alliance de la sous-région. Onon kadi don salmina photo wana seda min ni on son nani bili ko moko ba be hande kadi na am pay ko oy warende wontay joni danere. Merci beaucoup aussi à notre grand Alpha Coiffeur depuis rue 11 angle 8. Donc on anime message fait do dinko message di labadi. Merci beaucoup aussi à mon grand-père Guido Mamaya. Voilà, merci beaucoup haray mi inne on dare en direct hande dare men surtout ka Jama TV do ndaro men en direct ka aéroport enen e artiste be men jandube on be cippade hande donc ka aéroport haray onon do fo donc invita ka chaîne darugol mo. Merci beaucoup à ma belle petite sœur Hadja Halimatou Dalenga. Merci beaucoup min ko Hadja Halimatou Dalenga alba xamna contane nga jërëjëf. Merci beaucoup aussi à Moussa Balo merci beaucoup aussi à Mariama Diallo Ba mi jonna rendez-vous mercredi prochain minna mi weltike photo wana seda jango mi watta émission ko mercredi prochain haray grand wuri la ngandi mi dani na woni télé on ha mercredi prochain hara goto ndarata émission wadetake do ko mintu woni wado do émission. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain grand wuri jama yahana woni motoru makundum mais yarata kay de for non. Donc merci beaucoup à vous yette téléphone di bonni tous les mercredis non donc émission do onon e DJ Billy. Donc grand wuri en dara kadi si en hebay don petit yero mawlana ngodo okkane mo wonno be darude be fop si waynto den si tawi o arali non mi yata si tawi o arali tum mi yata la ngandi kolloy koy no yawi ha kono hande wadu nanon allez-y, merci beaucoup je vous donne rendez-vous mercredi prochain mini on bye enka aéroport joni en direct ka Jama TV do jonu men petit yero mo la nango mi okkanamo babe ngang enen an safi e famille angon fop allez-y.